sang vinga zoram tha kan lo zo Zofa journal min lut saka min thlir sak thin tu nu le pa u le naute chibai le vek ule Zofa journal hi in ta ani kan ti to kha like le share comment lama tan min lo lak pui zel don nia September ni som sang ni som ni pali Zofa journal Thawhleh ni Zinglam Chanchin Ngaihthlak Tur Te CDF-Hakha Chuan military training akau kalimiwa SAC Sipai da Belh anni Mipui an Rawk jet fighter Hmangin Mindat drum an kaple ani Palewa Ramah Tuilawng in to Sualna Avangin Naupang Pakhat Boral Mipui Raltlan an Hawng du Tawh military council min Aung Hlainga Chuan jet fighter Hmang da sa Turin asoi Shan state not chu Indona omnya lawin jet fighter ma kale ani MCR tan chanpui na hlan le phot ani tuna chanchin kim changzokin CDF-Hakha Chuan military training akau Chinlan ram chinte Hakha township mo phuna nei tu CDF-Hakha Chuan military training voinga na chu abot seile dona ramle nami pui zalen na atan pen chuaga telpui theu turin asom CDF-Hakha Chuan operation kalpui mek zela Hakha township lak fel ani theina turin Mipui a maya pa kan control atul thuan soi kalimiwa SAC Sipai da Belh ani Mipui an Rawk Chinlan Ramzo Phai Kalay Township ATR 72 military transport aircraft muna September ni Zinglam dar som le chundar som panhile chan vevela military council SAC Sipai thanem takchu thlona mangin voi ni la anin da Belh thu amuna civil pakhat chuan asoi hemini hian abul nai military council SAC Sipai duty te chu an khawin an sual le maya mi pa pani motorcycle in phur chu tidingin an phone le an motorcycle an lak sak ba ka kut an thlak thutol chung mi ten an soibok ani military council SAC Sipai ten samni somni pali February thla atangin Kalay township marlam Zofa te khwa chu an rotin an noi vak maya Mipui Sipai lam nen po in ka ton na satak athleng bok ani tuntuma hian military council SAC Sipai lam chuan Kalay township a in po chana an nei sawa khotin vengtina kalkwalin an dudu nalaya an lut mai thina chung ko ID card te en dikin zona an nei tamthin hle thutol chung mi ten an soibok ani jet fighter Hmangin Mindat drum an kaple ani Chinlan ram Chin state Mindat township circle 3 omna mun chu September ni kwa Zinglam daruk le chan ve bol vela SAC Sipai 10 MiG 29 jet fighter Hmangin Pang zanga arit bomlian an kaple ani azonin voithum an kapa pathian zar anuna chan an omlo thuan soi tun thlaringo ta po Mindat township chu jet fighter Hmangin an kap na sale hle to a August thla khan jet fighter Hmangin voi somthum chuang an kapa nuna chan te pon omnol thuan soi September ni li Mindat khopui chu jet fighter Hmangin ka ani a September ni ruka circle 4 omna mun chu ka le ani September ni saria circle 2 omna mun ka le ani a September ni kwa circle 3 omna mun chu ka le ani tun September thla Mindat drum chu military council SAC Sipai 10 jet fighter Hmangin voili an kap to ani Mindat khopui military council SAC Sipai kem Kalay 274 battalion chu August le September thla thlona Hmangin an ei tur le an mamo chu voithum lai mai an pek to thu an soibok ani Palewa Ramah Tuilawng in to Sualna ato Avangin Naupang Pakhat Boral Mipui Raltlan an Hawng du Tawh Chinlan ram Chin state Palewa district Luipuya September ni rukhan Tuilawng in to Sualna ato Avangin Naupang kumtling lo salai malung chu tuihakin Boral pha thuan soi September ni ruka anu le patenen ku phiji khoa an chung te hena kal turan ni a an fa pa salai malunga kumriat mi chu tuya atla in Boral ta ani he to Sualna hi film khurlo wang ni in an soya he van na mo phurtu chu Palewa township out chainsa khomi ni in amun ram Mipui Sipai CDF dai chuan case a pe ma chu an khwa khirsi tur thuan soi he accident na hi khol lam that lo wang emo chen lo wang po ni lawa film khur lo wang zokin poi soi lo in nun na achan pha tamai chu Mipui Sipai lam chuan poi an ti hle ani in ngai dam ton na le lei choi angai po a lei choi she lo tur le thil ti fel ani ma chu jin chuak lo turin shat tir na an nei
kumsang ni som ni pali January ni som pali Arakan Army AA Chuan SAC kutata Palewa township chu alafela Indona in Palewa Mipui te chu Palewa chuasanin ramhnoya te falam Hakha te dim Matupi district le Mizoram Ramah te an Raltlan na sahle ani Arakan Army AA Chuan Palewa mun khor ngalin Sipai ada Belh sawa chiate khonin chin Mipui chunga ro rel na phong chel tumin ma alamek zela amun ram nei tu Palewa council le CDF Palewa lam an lom lo thu shet zui ani Palewa chin Mipui unaw te chuan shom anti in an Raltlan sawa SAC lo wang Raltlan ai ma in AA lo wang ral an tlan tamjok thu le Raltlan ten ma ni khuwa an hong du to lo thu an soibok military council min Aung Hlainga chuan jet fighter Hmang na sa Turin asoi Myanmar ram mun tin ram tina Mipui Sipai na mun le khochung mun sang ate PDF an piang in jet fighter manga ka an ni thin tur thule Mipui te mani in venga PDF na ya lo turin asoi September ni kwa military council thu nei tu general min Aung Hlainga le SAC Sipai how to lulok lamten nileng in jet fighter manga atam thei ang bera mun tin kalkwal thei turin zirchian na le ro man na an siam thu SAC Sipai zinga Mipui Sipai thlop tu pakhat chuan chanchin bumi te hne na shetirna anei Mipui te thlona laka film khur tur le kanbul hnaya Mipui Sipai omani chuan lo film khur zual turin acha bok ani Shan state note chu Indona omnya lawin jet fighter ma ka le ani Shan state note la shumi uveng pakhat omna mun chu Indona omnya lawin September ni kwa Zinglam dar somlam ni somni pariata military council SAC Sipai ten jet fighter mangin voi ni an kapa Mipui hliam po an thu an soi la shumi chu TNLA le MNDAA lam chuan an la fel to a an lak fel hnuaya SAC ten jet fighter mangin an ka fo ani tun nai August ni somthum tlai lamdar li a an kapa September ni ret tlai darli a thau jet fighter mangin an kap le a September ni kwa Zinglam dar somlemi somni pariata an kap chunzom le ani MCR tan tanpui na hlan le phot ani Chinlan ramzo phai kali kabwa mizo chin organization mizo chin rifle MCR chuan kem tharte sualin military training abwa saile meka media kaltlagin fundraising lamte tilem lo ma se tanpuina anma mo hle ani Zofa journal supporting kan unaw te kaltlagin MCR ne na tanpuina noili kan hlan le phot ani tanpuina hi Singapore omzo na thlak zo phai kali kabo kan thian tele kan unaw te anni a an sum tho khom na atanga tling khom ani an off day mani tur tlem azong an khol khom thina tamlua omlo tlem lo omlowin an ronda khom ta thin ani keinin felfai takin kan local pui thina ramle nam zalen na atan kan tho pui zo phai Singapore kan u le naute an fak kan ti hle a then chu an chung te Raltlan an ni a hei lo ni danga po thei top an ron chwa fo thin hi an enton tlakin kan chuang ve hle ani petu le dong tulal pan ni tinin damna chakna tharin mal somzel ro se khati zongkha tukin chanchin kan ngaihthlak theite an ni a atop thlega min thlir saktu te chunga kan lo me hlimin lodam zelula lepeka Zofa journal a hian kan mule theu don nia hun man nuam vek ule